abagambiro bwabire niguraho umwanya gw'abasista har parisheji oguru kuza kubana guturwamo abasista bashatu ahabo kongera gutungura ukristo kurabera mu byo bwegese ebyamagara n'ebindi abarimo sister Arikereza Franklin, sister Paula Tushabe na sister Dushime Jennifer. Umukristo urukora n'ibya gavumenti, umukristo urukora umuntunguka y'abantu banakora mu ofisi, umukristo urukwegesa amashomero, umukristo umuhingi umushubuzi mu turukushaka Obukama bwa Ruhanga mukama kandi bukatubera itungo rukuru. Aho cyo Obukama bwa Ruhanga arubo kubwaho utawiteka tekere kongo rukuru mirimo yawe ya burijo. Kongo myaka 10 no kuchiraho mukabana mbasa kureta abantu yabo kandi bugubiri. Konga kureba muri to mugacire mukatorana. Ejo cyayeruka mu haruho ekichoncho eki bituma rukwera yahira abasista babikira Mariya muhabuze umurungi ekine relevance omurumyaka. Umwanya gukaba gwigwirweho bitwenju yabo yija yatwarwa ihunga abasista babire baroho kubabuzire chwera bagenda okurugobwe hatahwire myaka 10 noho ba MP ba Bunyaruguru hamwe n'abakristo basimire Ruhanga. Cyo kubanza parish inkuru niyo ya kabiri mu mbara Archdiocese abasista bakaba baroho myaka 10 nyime izwire inzu yawe kagwa bago bagenda twire tugeze mu nako rango yombe kenzo kwandaruka kama n'amani tubase kumaraza twaronde sente nk'abantu tukubasika inzu yagaruka webali kongera kutugumya kongera kugumya parishipu abo kutuha abasista bitu abo atubasirizo tuyatwata dukomera umugo ogomere nitwe wija warambura umwanya wogo wagusima hinde rwashangira n'ukoraho Aakibiishopu yagira teke cyukuburaho nanye niza kwija yapereza n'umuganda yatwatarira ngwenye sikati barike tumusime Parishi ya Rugazi ekatanduka mu makagwaro kumirwenda mwenda niyo yabirekereza ya kabiro mu itware rya Mbarara enshonga habonche tunjura umwanya gw'abasiste kitari cyaburijo mu parish zona. Umugandi abazire bashabirwa kurekeraho umuzigo kurwanagana no kujumira no misho gabana babo ekintu cy'abembezo b'amadini bagizire mu cyo kikanyise mu cyomibo mu bana umuyihangariyona kandi abana babinji abine buzubu abine challenges umagara gabo ebyinje n'ibisubuko mu makagitu ahabo kuba ebituko barabyamo ebituko boreka nebakwataho biza bateganiza mu kusoma kwabo. Ebyo nabagambirwa mu kitambo cya misa ekibira ha senta ya Katunda umurubumbire Bushenyi ahabira umukoro gukurunda na sente zo kuhunduza ishomero rya Katunda Parents School. President Yoweri Kaguta Museveni amani mingi egatiro mu skilling abo kwa skilling naija kutuyamba omu bintu bingi ekyo kubanza Uganda je yo kureba eine kizubu cy'emirimo unemployment aha sente ezitwarundana ko kombe ko broker yebizime byangu ya classroom zibiri class emwari yezo neza kubera workshop twena ngutugure ebharani tekemu abana bamwe bige bharani ishomero ngenda sente z'u kurenga mu miliyoni nkago koro mu rumogu ubwo kombeka kishenge cyo kushomeseza mebyo mukono nzakonda ko ebyena bibiri bya class y'abana bashomeramo twaheza tukore plasta yabire byagireho muri kingiye kereziya ko ngo cyo mbazo kireba ngucombekere kishakire cyurumo fremezi zerahuri nenji zebyemu. Annette Katsima Mugisha ahiri ishomero muganda gwa Siminti Gana ezo kubahwera kutandika kombeka ishomero rya Katunda Parents Primary School rikatanduka mu makagwaro kumirwenda nkaganena rukutandika nka church school kando kwihobwera turaro kubimunonga gasha kwa Benu Muhozi hamwe na Abraham Muganzi.